Tshela mina ke ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi leyo mali phela ibiyaphi akunazi kuthiwa leyo mali bingangeni ebhange lakho ngoba ngishilo ukudla so singazeli ukuzodlala bengayifaka ebhenki imali ngibeletha nakho nje kuyavela ngikhuluma ngento evela mhlambe ake ngisondelela ku khona uzoyibona lento la into yokuqala la ngicabanga ukuthi ama disk lawa makade imoto expire ama disk ama disk okay uba uSL uba usibongo umdlalosi umdlalosi lokho ekubona la akusiwena lo ubani ebesayina amaphepha ukukhokha imoto ebengasayini betransfer imali hayi belethe kumina cash bengayitransfer beletha ngesandla beletha ngesandla futhi imoto beletha imali beletha ngesandla hayi bangilethe ngesandla bungalethe ngesandla okay siyajomba ke manje sengifuna siye kuma voice note ke manje siya kuma voice note ngoba manje usutshengisa ubuqili ke manje kunobuqili sengikubona sis kunama voice notes nina la nixabana khona nina la uzuthi wena imoto ngeke ayithole isho noma njoba ubaba eseshila ukuthi useqedile lento uzana nini imoto beningayikhokheli imali beyilethe ubafa eqede ethatha imali efakela ubaba ngithi ubayikhokhela yes beyikhokhela baba kodwa bengakutshela baba ukuthi imali singenile useyifakile lo